Blago rečeno, krijem se od današnjeg društva. Wow, that's so cool. Mogu li ja s tobom? Možeš. Super. Uvijek sam bila za revoluciju! Dragi Blože, ja sam stondirana. Evo me u podrumu gdje čekam svoj let nazad za London. Ja sam se iskreno potrudila, ali posljednjih 7 dana u Bosni i Hercegovini i moj pokušaj povratka završio je tragično. Po tebe? Pa šta je bilo? Mislim, nije po mene, ali moglo je biti po mene. Pa ne drami, nije po tebi. Dragi Blože, ne brini, nije po njega. Nije po njega, nego po nju, to jest po mene. Nije po nju, to je po tebe. Joj, sad si me skroz bunila. Pa hajde iz početka. Dragi Blože, vidjela sam sve i svašta, ali da žene dižu ruke na žene i da su tako brutalne, to nima ni na torrentima. To je nama naša prekrasna emancipacija dala. Koja emancipacija? Djevojke prebijaju po srednjim školama. Gospođe optužuju da su se sudarale tramvajima. Zamisli, molim te, šta bi bilo da ja izađem i prošetam? Ajoj, prekrasni moj video Blože. Treba će njemu još dugo vremena da se privikne na ovo naše veselo, ponekad brutalno, ali uglavnom vrlo šarmantno društvo. Put a smile on that face, što bi Čorba rekao. Bio sam tučen, ali i ja sam tuko. Ja nisam tukla. Ja sam bila pacifista. Mene su tukli. Pa eto vidiš, ima i tu neka sreća u nesreći. Drugčije ne bi ni došla do Londona. Prekrasni moj video Blože, mene ova naša situacija uopšte ne zabrinjava. Sve što je potrebno je da se opustimo, uživamo, kao u nekom science fictionu. Uzmeš pucu i rokneš kogod ti priđe. Barem nam je to naša prekrasna vlast omogućila. Stop! Izvini, morala sam prekinuti. Nisam išla u tom pravcu. Dragi Blože, ja samo hoću da kažem da ne mogu da vjerujem kuda ide naše društvo, a ne smijem ni pomisliti kuda će tek otići. Jer mislim da sam ja sljedeća. I zato, nažalost, ja moram da se vratim nazad u mirnije krajeve. Vidiš ti šta su te male siledžike napravile. Znam. Treba ih dobro isprebijat, roditelje disciplinovat i sve snimit prekrasnim mobitelom. Joj, nisam to htjela tako da kažem. Nego? Potpuno opozitno. Potpuno opozitno. Aha, roditelje dobro isprebijat, njih disciplinovat i sve snimit prekrasnim mobitelom. Tako nekako. Pa eto, disciplinovali su ih, izbacili su ih iz škole, prekrasni moj video Blože. You're unbelievable! I šta će sad, dragi Blože? Izbacili su ih iz škole i sad će izaći na ulicu onako izblajhanih kosa sa makazama u ruci da traže sljedeću žrtvu. Ako se udruži sa kerovima, do njih smo! Dragi Blože, ovo je Mad Max koji ne smijem gledati ni u kinima. Ma polako, pa sredit će ih. Kad? Pa čim puste ovih 300 kubica iz pritvora, pa ih onda opet uhapse, onda će i one doći na red, te malene, tek, ti je 16 godina, prekrasne ksene, princeze, ratnice, mamine i tatine, sa folk soundtrackom. Dragi Blože, ja ne mogu više da čekam. Roditelji se biju, djeca biju se, novinari likuju i smiju se. A stranci od toga pravi projekte i kriju se čekajući da se sami pobijemo. Ovdje bije ko koga stigne, čim stigne i kako stigne. Za razliku od tamo gdje sam imala sreću. Stoga, dragi Blože. Ja to više slušat neću. Siko Reufe, ma izađi bezbjedno, niko ti ništa ne može. Kako? Pa vidi miške. Dragi moje video Blože, ovdje biju samo slabiji od sebe.